Benda kesni kekat Pelatarik Risau Raja Arpusau ke Khasi Student Union KSU Hapok Kejinyalam jong Umma Gulnes Suchiang U General Secretary jong ke KSU East Jaintia Hills District Unit bat kiwei pat kipara seng bhalang kilapin pau kejing persyak ka bajur halor kejing perlong public hearing kabla temu ban perlong da ke Meghalaya Top Seaman ha East Jaintia Hills. Ha kabayadai bat kani kejinyalang pat ba ke seng KSU bat kipara seng bhalang kilabu jingkeli halor kejing shisha bat kejing mut jong kejing perlong jongka. Katkum kejing ong jong Umma Gulnes Suchiang kejing temu jong ke public hearing kadai tangkum kebuit ban pinbia jikipat ba da ke bersule tangkum ke riti bat ke rukom klam da perkhat syapang kejing bat jing ma kabala ban mi ne kejing peniat sekhemat jong ke company. Kata itu ulai di mana? Kata tak isam tu. Baru sama ya orang. Ya orang nak siapa mana? Ni lain lagi ni yang sudah ada. Umat orang ini. Hai. Bersama itu hak. Bersama tu man pun bersama. Ini ada ini man pun ni. Apa ni man bang? Enggak hak. Dukut ni. Semua ini jelam. Ini kan kian bersama. Tekan ni ada apa? Rai darah. Rai awri apa ada? Taruh men. Kejing persnya tu pai bat tak atas. Itu. Ai ni. Arah UP nan yang inong. UP wa ari Allah tikam. Dari. Kerja kelam siap pai. Songarai. Kita pai. Pai pratnar. Dari Pai pratnar. Senoko kanu lain ada senoko. Pun hek senoko. Kata tu menungkung tu nuri. Prai. Dak mu tikam nu iso irat pai no. Atau orang karai kai di. Moto mo. Karai karai no. Tunggu lain de jajai. Lai jajai po hatai. Kelami ke yu sang tu. Kelami. Kata tam kam. Tang pai lejiau ari orang muka an sang tak kam. Kain tu kam nunu pelari kata an kam kata kau hok. Oh ini kita tu orang. Pos dah macam kita. Pai mana kami nong tu kain arman. Jadi kut pai ba. Jadi yang percaya UPW apa di uhe kelam saya pi kedap dari kelam ni no kelam yuki mo dia anis luar slim ni pak pilih yang he pi sang thôi bai pi mau pi dam ko hai ar khar na bhai le nong to du khut pi ha kan activation du khut bai ba ke nong ki man le pel siao man kam tur kam talman kami nong temut puni depan pik spray man pik na sa tho pi na sa tho pi volunteer pi le man volunteer pi mo gida pi kana mi dam mi ka ora ora mo i le man penau di snong bro hanu tim tuan di snong penau di asam ta i luan penau di snong tim sam ta dan ya aka aim ta temu ka di ni jai sa de na kar pare pi ora snong ba hamauri to ba hamauri kata to man Datur bi jaga awri. Ito euro na pianga. Adi ku machnong euro na pianga. Kilala mo isa. Melang dari siang di. Kapnya saya bon armut ulah. Pulis pa mo. Uminong kelam unuskot. Memang kaya mo. Ipulis ang bay. Ipulis mo. Jadi yo kelam sa po. Ipulis mo. Pa ipulis man am kidang pa isa. Ini do awri. Manawri ka kem ang kem ngaklo sa kem. Kalau sa kem kedong ah. Sa ngap to. Hai sa ngapawri ta. Ni thau to pa. Kahiri mam khut yo awri. Kahiri mam khut yo awri. Kahiri khut ko yo pen sinyau. Ini problem ang pi. Ki bersa. Antar ko pi. Arut. Nah, you are welcome to person. Kamu apa mau? Uminong kelam, uminong but ipi. Ibu mu dah ni dah. Ikat ajin ya boleh ditato ante mo. Ada dua armut ni emperman kah office lah. Pemain office Yang betul mo. Yo ma pe. Ma ini satu baik. Man armut man kamu lah armut. Man satu bi man hearing kan. Tu beli hearing. Kau yang empat bat tadi senyo ya surya. Upai kita penawri udah tursa. Ngadang pedang ada ni pedang. Pedang ni kata orang orang. Saya KGP kita dah lang agak kita kasi praktek jong untuk naik Risau aku workshop. Tena keleng jong kesu ai duduk menengkong amal lagi hearing ni penpau ni kena kecing persyak. Naman di situ bakal we jong kejai penriu kamtam saya kena tanya. Ni hakwe kesini insah ke jingdom. Berkai ke banjai ke peteng ke jongi da dangyai peteng kumni kini ke semen plan ki wan banseng kita kan karkana jong ki hakni ka tanya ke jongi.
te kuma PUI ba ki suhi na por ni persya la de semen pan ki bathmai la de ki limestone mining ta ter ni persya be mar situ ka kita ya kemarin te kuma la kan long ba kan ka ji temu ban perlong kan ka public hari ni kata ka ji persya bai ba kalong unfair kalong ka bom khusyuk na mar ngathai ki bai ba PUI ba ki sakhi ka ek bal ji hang ne ha kini ki bayan hang ne larang situ larang itu ra ka bor ngila ra ka bosuk larang itu ra ka bor ngila ra ka bosuk handai ngimpa ban kum tang situ larang itu ngini yap perangi kum ni perok pasam ngini yap mar kita ki bai ka ngi ngi ki perok pasam jangi nganti munu ba phai ki handai ngi situ larang itu kalong ka jing masaw para mangi kata ka ka bui senti jong ki khar po e mastu ki khar po e ki pek na gendong kirki ya ka jing ngala para mangi haji sa ki masaw thu ki ban island keng ni ban rong sai ha kami kali state pollution control board lang ba ka office jong ka essential district lang ba ka notification ki permana ba ngkhot pai ba ya boro ban ai kata ka siong ki laki ki kadung bedon cinta kam tam kini kisnong ki bedon sekni ki than yo se kadung ki cinta ni ban ka hawking ban pau ya kata ka jing siong jongi ndre menta pat ki kalong da khongpong te kum kana ke kalong ke bomla ban pedang gale te ni na kadang jong gaseng ni yai skmat kai ni skmat ni ha ban jo sai to ya na mar balai kamdi sok an te kimye chokor kum kan kini kibru kim sio tho namang ni thol dan ni ujar ke bor an kan sim no kan marba kamye sok da kata kalan ti ke bade fi te ni bang so tho ni ban ne ombang ni le par ro bas nam ombang ni le ba kini kan song song jong wajar kini ban so tho kini song song wajar kini ban so tho ba kene ka herin kamdi ka jong ki te ka de jong kami ka top sinan bala penyai da kami real estate polisi terbur rengkat ba kecing la bat ka ke district administration kini ban so tho te kini ki ba ka long ti ngam tip so ka jing ka ti ka jing jong ki te tang kata hi na kaleng jong kesu kesu nim song ki ina jing so ni hak bujor kini ka jing la ma kene ka jing la ka long ka ba hare ka jing thmu ka ben e sel de jong kene ka jing la jong ki ha mentah ngathai bor office ki khar sang tiwan ti rung da bosuk hingi pat balai kim sa ban rong hang nei king kata ka jing asap hang nei kata kalong ka jing bom khoi supa dan hering kambut ayo berpeluang kata hari ka hering balong mentaksi kalong tang formality nama misu tho ba ka sarkar ne ka state environment impact assessment kamla ban ai clearance ya gunu company claim hering na kata ka daw ka ban pelong ne ka hering ban le formality ban supenda hukum tang kata kam beri ka jibun pak juki oh ni la ban pelong ka hering kini ki bro ka san ni kam kini ban seng ka kana juki tang ma terkum bau fikin untuk kubar sai fisiki terkum bau menta pe ba bro ni bersya ni semua mali yang ban keren ban ai ke besar na sutu bakal lobe jong gajak bendu sakni than kalong kali ke bedum kai ban jia hadin bot tang bak kenau ba cisen ke sini ini ki pai ba mon snong ti mau ba seng balang sisa ke persya tip hadin kan nusnan ngam tip te kai ban jia sini than ngim tip su yang tai ki mau siba ni le pendek kamram ni le pendek ke thong na thai piski kata han tu nim la bandung spo na mar langirung han ong ki kalong ke jingya yum sam kalong ke jingya kun prami pro nam pat mender urki ka jing bek ni tang kata hin